Podstaklo na ovu diskusiju, jer sam skoro negdje čitala jedno istraživanje za vrijeme starih Grka, jer to je moj fah, moja profesija. Znate, ta riječ harizma koristila se kao nešto posebno, kao neka posebna emanacija koja se izlivala na neke određene ljude, a u stvari je imala, da tako kažemo, jedno značenje milosnog dara. Interesantno je da za vrijeme Sokrata, Platona ili Julija Cezara niko od tih historiografa koji su bilježili žitija ovih poznatih ličnosti nije zabilježila za njih da su bile harizmatične ličnosti. Niko od njih. Danas je harizma prešla u nešto posebno, prešla je u jedno političko uhljebljenje, a budući da čujem ovdje neka dobacivanja žitija ili životopisa, to nije ništa što bi bilo u skladu sa religijom, gospodine, imenovala bih vas, ali ne znam vaše ime. Harizma u politici nije religija, ali ima svog satanu. Sjetimo se harizmatičnih vođa poput Staljina ili Hitlera, a nadam se